Wanghira Jesus hare katak ema barak futi sernian hanesak ema santu no ema los, Jesus haktuir eknanoik idane basira. Imi ronamai, labele futi iminean hanesan ema santu ka los liu hodi hakrib ema seluk. Ia ema nain rua ba templu hodi harohan, ida ema Farizeu no ida seluk ema Publikanu. Nai maromak, hau agradece itabot. Basa hau lawas hanesang ema seluk. Sira mesak ema naokten, kanten, laram foer. Hau la hanesang mos ema Publikanu ne. Hau haderaan semana ida dala rua. Hau selu impostu, husi hau nirikuso intoma. Nai maromak, sadia atan hau ema maksalak. Tebes haudehan baimi katak, emane fila ba uma lozon. Ida seluk lai, basa ema nebe fotian, nai se hatung nia, no ema nebe haraikan, nai se fotini. Lalika lori labarik hak besik ba mestri. Husik itarona mestri explica lai. Husik labarik sira besik hau, keta dunisira. Basa maromak ne renu bayema nebe hanesan sira. Tebes duni, haudehan tebes ba imi. Ema nebe lasimu maromak ne renu hanesan labarik ida nia selatama iha laleha.